Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa jany Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon bunjai tilkom hikai hak liang ka tem kaput bat karwai ka siau. Keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal. Kikana akibahan news nem senang kila banwan pentebit hak neg music school bat amdan jinge nagam tagi belarang baru banwan pentebit hak neg music school. Daga jingang nut benang penmi susu ya kinong peniat ha ki jing lekai football lan ki referee badru benang kentiu kerdan ya ka jingdon jong ki referee ki ban peniat ya ka jing lekai lan ban long referee ha ki lampung ki bahe kum ha ki national football tournament bat ki wei ban pen urlong ya ki jing temu ke Riboy District Sports Association mentaka singgila penkut ya ki jing ajing hikai ban long referee ya ka balas dang nadu ka khatsan tarik bat penkut pat hane ka singi ka ka khat khandai tarik unailar arjar arpolai Susu akan ngasih penkot, lala arubanai ya kisernot, syakil lai pun nyongut, kibalawan bani sim bentah kita kijing ajeng hikai. Kita kilai pun nyongut kikentup ya sangut kikentai, bat lai pelai ngut kita kisenrang. Badi kita program sam sernot lapan long ha Dihar Presbyterian Secondary School. Level 7. Lak ban kedau ba ka RBDSA ke lapan long ya gini jing ai jing hikai ban long referee kedai ke lapan long ha ka jing trilang bat ka All India Football Federation bat ka Meghalaya Football Association rengkat ru bat ka office jong DSO Riboy District Hagane ngi lawan ban sakhi ya ketika jing sam sernot syaki belawan ban yashim benta ya ketika jing hikai ban long referee da ba Charles Marngar ubadi MLA bat MDC jong Mahti constituency nang tau ba RB Shadap ubadi presiden jong ka RBDSA Usri M Joy Chandra Singh ubadi AIFF referee instructor uba Dipshan Rentetiang ubadi secretary jong RBDSA uba RR Makedo ubadi advisor jong ka RBDSA lembat kiwe rengkat ru bat ketika semula ki belawan ban yashim benta hagane ke referee development course Habai jingkran hagane kesengi nang liang jong ba Charles Marngar ulong bagadong Riboy kedai ke baju sei bahaya kinong yelam ki bakrau ula kenturu da gebong bom dei ban kwa ban poi tang ha ki state level hende dei ban don gejing temu hadu ke national level bat kumta terter susu ula kenturu ba om dei ban bu than ye gejing ahmat bat dei ban tur seprang nak benta kadong Riboy barok kawai ai play ke pang itu sebelah kate nama baru mi semat masih kita nak itu nama sini jadi hari ini ibau terus apa madam football kan orang ke games laju ai masih laju ai play game football nama boleh kesuki menjadi sebelah kate ke jom di dalam mi semat pada jenis jom ini sebelah kate ke dalam soal ai masih ke jenis ke jom ini berada ai masih Wero. Ini sukumen bagi hidup rumah kami, hidup rumah kami bersyai, berkenai, mengenai kekiran dan kecil anut, kecil kuat, interest sejauh ban pentiu yang ada dalam rumah kecil. Ini tip bahan ini dan lain kamu kepada level ini. Kamu ke starting point kecil, tidak sedang, tidak nak level ini kepada kita ke state level. Dengan ini skema film sakut kami, pembalapan manajemen presiden Jomi, KBDSA ngaruh najemut, banyak pos ni hapalong ni klinik kini. Kenapa? Kisah lagi Jomi, kila banyak kiu nak kawai dengan syakoi bakal lepas. Waktu kita kena ingin najemut. Sukumen bahan ni kita nak lain kat level 7. Sukumen bahan timru berkeladan hadu, idon kiwai berlaku yang level 6. Sukumen berarti apa? Kalau level 6, kita ada still level 3. Muslim show, tapi ada level 6. Bila berpoin level 5 ada national level. But mana berarti? Saya tak tahu berpoin ada level 4 berarti alik. Level 3 jom ISL. Ke level 2 berarti jom Asian. But level 1 kepada ada World Cup. Mana-mana dia nak jalan nampak kadang Riboy ke sini. Kadang Riboy ke dari kelak jusai yang jalan nampak. Yang kuat ini macam tindan referee. Kita tak pasti level. Hadu pun ada sini. Kita tak pasti level. So sih.
Dai ko kajing ai musim ni pin na kwa ba ba. Im dai ba ko ta. Kide ba no in ha. Kide ba dan kajing ba kajing mo jong fi. Pamangan. Sisi sisi la ki wai ila ba no free national. Why not? Why not? Kalau muka, mungkin kita nyelam di dalam hidup kita kan. I'm standing here as an MLA. Namar ba, nadan, kataman. Lada namdan kataman. Ikum kecing ayu sini, pat buk thani kecing ini. Lada dai buk kecing ini, tengah datang ni le, contoh baik ni baru itu. Ngadu kandidat bertam tu ini kita kasar. Baik kita kini ke baru buk sedih. Fokus pada jemaah. Aku minta kalau berapa kita beri boleh kerja ini sekarang. Pada kerja ini, terus kita kerja beri nila, bila orang itu kurang. Sekarang itu apa? Kerja orang. Kau mana UI kedai ke politics hari India jomie ke pensiun. Jadi politician dia kiulah. Ubom dia beri orang kiulah. Ting-ting la kelar buat ikan sports la kelar buat ikan free su kani ko khobor ka message na ko abar friend very through the social media bah we as politicians ko ki politician yum nay banle politics tenan ni no khobor ba ya kani ka tama yani ba ka next session kan sayo la ko friend hasan sekarang mana ini isu nomor apa hak level jom FFA dan di district level hak level jom MFA ni hapandan kecingnya keran kebabnya kita ke sports department kadai berbaik banyak yang ada kamu kenang bantuan tim yang kita di dalam subsisya twitch sisya bagi poin level lokal dan ada yang juga menyalam berada bagaimana berbaik dalam ini itu kita kegiatan kuat hari kejutulan ke kani ke program kemangidan mentah baru ngiatip bakini ki referee ki badon hapo jong kari boy district ide ki bala itu daka asosiasi jongi but hakisnem juga kaman chua laju kendok ia kani tang lada ka MFA ka kapha but mentala bun snem kani ka referee committee ka culong stakanan ndan bakhot ndan bayu bakini ki referee ki badon mentah kilong stakanan kisah aju mungkin lah bantu hakiskan kita mencua ya ke referee kita kita ki kategori kita cut 5 cut 4 cut 3 cut 2 cut 1 hendre minta pat ya kene ka rukun khot ya kene referee kala khot hagi level minta kene ka jeng sedang jong ke referee kene ka jeng penbaik jong ka All India Football Federation coba mengiru ngabut ta kalong kini ki fresh ki badang room thmai kin ngat ha ke level 8 but ke level 8 level 7 but ke level 8 level 7 but ke level 6 kita kidang ha ke state level kibala lain pedena ke level kibala poin ke level 5 kila menolong ke national kita ke cai pa kita tes juga tengi apa jong district hadu matahi ngadu besteng ya ke RDSA ngimpat don ki referee ki bapoi hakan nasional mirang sa tang hapo to state pe wat hapo ka state ro nginang duna ba ke nama kata kane ke jeng organize tungi ya kane ka kurs ke banadu kane ka country trek ngila penglong hang ya bihar maka kut mentah kesni bang ngilayo ro ya ke jeng hikai ke biang ba instruktor ba bola pak da ka All India Football Federation langba ke MFA berke MFA ka sa ini bangin pendap hapo sausngi bad hapo gini ke sausngi ngilayo sisa ke jeng mentoi ko krau ba baru ni instruktor Joy Chandra Singh udah buat nampak Manipur wa ai di kai ke piang bayangi bad kini ki kena bawan mentah ni mentah sini di bawah lawan hak ni ka program ke jongi kidon ki bangat hak upgradation kidon ki fresh upgradation don way cak level 6 but kidon hak level 7 kidon laingot the rest kidai ki level 8 kamamot kidai ki fresh kini ki level 8 lada ki pas kinlong ki referee ki bang hapok state ngilang penungkam dilada kibit kila menyo ban kiuru
kade bandan man la kasnem kajing penbaik ia kini kikus kenang ba kini kiri ibadan hak label ba fair kila ban kiu na kasnem cakasnem ngiladi kapor ba karibo district kade bandan mdei tanga ka state mdei lade ban poi hadu ka national level nada kala poi ka national level mana ban tip kadang ngila ban lebek kila ban poi ru sak international level dikata ka ia kapor kan saya lam mengingi scam lang ba ka jing lang jong ki club barok butan hapok jong ka RBDSA hadu menta ka RBDSA badan ki club ki bala affiliate bat ka RBDSA ki don Chispa Art Santali bat kini ki Chispa Art Santali ki penlong ya ka RBDSA bat hakane kate yo banwan ni sa syong ya football committee nilai yakut ru bangin penlong biang ya kalik kari boylik kani kalik ka bangi jupniat mentala la lais nam nantar nadu ka tem ka ba ngabat manga kumu presiden ngilala benron ya kani kalik man la resnam bat dei ki ba job hakane kilik ki yo ban lek sak emesan Timata Snam ni kade ka club nang ni na po jentru ka Tailang Sport Club ka bala yo rung Henry Kam la ban poi so ka thong ten ngimdu musim mengingi scam ba Snam ka bansawan adin mangilala ban kondok ya kan ka riboy lig sami ki tim ki bakam tibet tingidon asli menta ki kategori hakini ki lig ki jongi kawai kade super league badan tang prat lig tim bat kawai kade ki general league hakini ki lig meladap kini super league itu ki lig ki tim ki baduna poin pelan ki hiar sia kan general league ki tim pede ki boyo top ha kan ka general league ki kiu asli bat ki hiar asli kata kan ka company jomni ko jom ka RBDSA dengan ai kublai ya ka yo ba chal thak ni kesni ubalong kumucip gas bumi khat berulong samlarang ba jong kadong ubaju ai berbar dia bangi ki jenglang bat ki jengwan jong uru kala pun sengai jengi jengwan jong ki official jongi nang ta ki jengwan jong ni ki referee ha kan ki bawan ki bon training kipo hadu live pun yang kade kasing menengkong bat menongin partiyo ni kiwan sipo khatsan ngot lane nyongot de menta te kilawan hadu live pun yang bat sangot kidi kintai bangi skam balang ba kani program ka peniai menta kasnam minang la pan stay ya ki nong peniai football betebet nama kada dia kejuk ke bersemai ka bani bandut tang ini tim syai kulis